lungdam na lai sang tho ma kualian som aneu khat pan som le ni tua khit chiang in tua mun pan Jesu pai khia a Jordan gar khat lam Judea gam a pai hi ama kiang a mi hon te ba pai lew le u a hi ngei bang in amau te thu a hil hi Pharise te por khat ba pai u Jesu a ze et na ding un pasal khatin azi amak ding thu kham to ki tua ka hi hiam chi in adong u hi Jesu in amau te kiang a Moses in no te tunga bang thu hong pia a hi hiam a chi hi amau te in pasal khatin mak na lai atin azi mak ding Moses in aphal hi a chi u hi a hi zogin Jesu in amau te kiang a nalung tangu khau lua a hi manin Moses in hi thu kham no te a ding in agel a hi hang in pasianin na khempeu apian sak chilin pasal le nume apiang sakhi tua thu hang in pasalin anu apa nu sia in azi to akiteng ding hi amau te gel in chikhat pum khat aswak ding u hi tua hi chiang in amau te in hi ni hilon lo in pum khat a hi tua hi manin pasian gom sa te kwama in khen ke ta hen chi in thu apia hi tua khi chang in sunga amau te a omlai takun anung zui te in hi thu adong ki ku hi Jesu in amau te kiang a mi khat peu in azi ma a numei jang to akiten le azi tunga amo hi in numei le pasal mo na abor a hi tua chang in numei khatin apasal ma a pasal dang khat aten pi le numei le pasal mo na abor a hi chi in adong hi in to pa lungdam na la siang tho a hi Kristu to pa on tunga phatna ta hen